Ingine is our personal initiative, Okenmar Serikal, Magi Mawachako as a ward with all the stakeholders. Jaod bura ma Kajiado East Kakuta Maimai ochiwo paro ne jolony weche mag somo e kachong burano mondo keto kenge mar neno ni oting' malo chenro mag somo e skunde mopogore opogore mondo miyo ywa kendo lom jopuonjre mawuok e kachong bura mamoko. Kochiwo omenda mag CDF ma siro somo e kachong bura mare, Kakuta nowacho ni kwan atamalo 50 mag omenda michiwo kod aguch omenda mag CDF konyo mana jopuonjre mawuok e counties mamoko. Owacho ni chenro mag somo omiyo counties ma Kajiado ni kod ting' mapek e siro som jopuonjre. E nyasi makamano, omenda maromo Sh21.5 nochiw ne jopuonjre mag sikunde mag secondary gi mbalariany. Tunaacha shule zetu naenda kujenga kwingine. There must be a way kuhakikisha kwamba tumerudisha watoto wetu kwa hizi mashule zetu na tuimarishe hizi shule zetu ndio watoto wetu wasome hapa Kajiado East na tujenge Kajiado East. Lazima tukae pamoja, tutafute njia ya kutengeneza hizi mashule zetu ziwe bora, ndio wazazi wanaona wakipeleka watoto wao hapo wanapata ile masomo inastahili. Because I'm convinced parents hawachukii Kajiado East. Wanapenda kwa sababu wanaishi hapa. Lakini kila mzazi anataka mtoto wake apate elimu ya maana, elimu bora. Na ndio unaona wanapeleka watoto mbali kwa sababu pengine shule ziko hapa ziko sawa. Na tutaweka mkutano pamoja na parents na walimu na